ҳафтаи гузашта дар фазои иттилоотии Афғонистон шабакаи нави телевизионӣ зуҳур кард. Шабакаи вижа барои занон ба хотири пур кардани холигоҳ дар васоити ахбори умумии Афғонистон таъсис шудааст, ки ба мисли дигар бахшҳои ҷомеа дар он мардон мавқеи бештар доранд. Пардозгарон муҷриёнро барои барномаи субҳонаи телевизионии ЗАН рангубор карда, қарор аст бо насби микрофонҳо сабти барнома оғоз шавад. ҳарчанд дар телевизионҳои Афғонистон пайваста занон ба ҳайси хабарнигор ва муҷриёни ахбор фаъолият мекунанд, то кунун фишори сахти фарҳангӣ дар нисбати онҳо вуҷуд дорад. шабакаи махсус барои занон дар ин кишвар навоварӣ аст. می‌فهمم که من رسانه کار میکنم، از ابتدای کارم تا حال هم تهدید میشم و ممانعت خیلی زیاد است، چی از فامیل باشه، چی از فامیل خودم، چی از کاکاوایم باشه یا ماما، هر کس باشه مخالفت دارن. یعنی هیچ اصلا راضی نیستن که میگن رسانه به یک دختر خانم هیچ خوب نیست. کارمندان این تلویزیون میگویند آنها با وجود مخالفت پیوندان و حتی تهدیدهای جای داشته فعالیت در وسایط اخبار عمومی را ادامه میدهند. آنها میخواهند زنان را تشویق کنند که به خواست دلشان کار و زندگی کنند. طبعا دیگه مشکلات خود داره و با مشکلات هم شاید روبرو شود، چون تلویزیون زن است و در جامعه که مرد سالاری هست و بیشتر همه موارد مربوط مردها میشه و زن هم از حقوق زیاد برخوردار نیست و این تلویزیون به خاطر ایجاد شده که ما تا بتونیم مبارزه بکنیم و صدای زنها را بلند بکنیم و به همه بگوییم که زنها هم مانند مردها میتونن و توانایی داره. بله، فامیل راضی است به من که من کار کنم، چون خانم های دیگه هم هستن که فامیل ها اجازهشون نمیتن که جای در یک دفتر کار کنن. اصلا من برشان میگم که می دختر خانم ما را اجازه بدن که برن در یک جای راحت کار کنن، چون آزادی حق هر انسان است. ЗАН ТВ фаъолияташ ро бо маблағи кам ва истифодаи таҷҳизоти рақамии арзон дар студияи Кобул бароҳ мондааст. Ин шабака асосан ба ҳайати эҷодии 54 нафариаш, ки аксарият ҷавону донишҷӯ ҳастанд, такя мекунад. ҳудуди 16 мард дар вазифаҳои муҳаррир, барномасоз ва идораи камера фаъолият мекунанд. онҳо ҳамзамон бо занони ҳамкорашон мудирияти телевизионро меомӯзанд. телевизиони навтаъсис барои ҷалби тамошобинон бояд бо наздики 40 шабака рақобат кунад. кафолати муваффақият вуҷуд надорад, вале ташкили ЗАН ТВ дар ҷомеаи ҷангзадаи Афғонистон худ марҳилаи нав аст. бо назардошти он ки то сарнагун кардани толибон дар соли 2001 занон маҷбур буданд ба ҳангоми берун баромадан комилан пӯшида бошанд ва духтарон ҳаққи таҳсил дар мактабро надоштанд. ҳамид самир, муассиси ЗАН ТВ, умедвор аст ки бештари тамошобинони онҳо аз шаҳрҳои калон мисли Кобул ва аз ҳисоби онҳое хоҳанд буд ки муштоқи хабару баррасиҳои масоили наздик ба ҳаёт ва завқи онҳо аст. идеяи таъсиси ин телевизион дар сари ӯ замоне пайдо шуд, ки дар ҷустуҷӯи кор буд. вақте ӯ ба як телевизион дар вилояти муҳофизакори Нангарҳор меравад, мебинад ки 80% давталабони ҷойи кор занонанд. қарор аст шабакаи ЗАН ТВ аз хабар то дину тафреҳ барномаҳояшро ҳамарӯза аз соати 6 субҳ то нисфи шаб пахш кунад.